Koşun Batarhan! Jeyon'un karşılaşısı Alang'ın kızıl buruşu. His opponent fighting out of the red corner. His professional record 2 wins. He stands 180 centimeters tall. His weight 93 kilograms. Fighting out of Andijon, Uzbekistan. Karşılayınlar Hurşitbek Bozarbayev! Referi Manap Kaptiyev. Meni muqiyatdan daymiz, erejeni bilesizlar, erejeni buzbaymiz. Qo'limga olsamiz, sәтлік. Jonkerdayısmaz. Koçerom, basa. Winner by TKO, fighter of the red corner, Hurşitbek Bozarbayev!